Bismillah. Bugun bizler Qavail I'rob kitabındağı Adawatul istifham, yani sırau kurallarını talдайтын bolamыз. Yani birinci Adawatul istifham. Adawatul istifham sırau kuralları. Yani ne үшін sırau kuralları deydi? Өйткені sırau bizlerde есім болуы мүмкін және harf болуы мүмкін. Түсінікті ме? Adawatul istifham min adawatul istifham hurufun ve asma. Yani sırau kuralları bizlerde harf болуы мүмкін және есімдер болуы мүмкін. Harf ne үшін harf, ne үшін asma? Onu қазір айтатын боламыз. أولا حرف الاستفهام، يعني يك استفهام حرف طارة. كل الكلمات التي تستعمل في الاستفهام أسماء ما عدا كلمتين هما الهمزة وهل، وهذان الحرفان مبنيان لا محل لهما من الإعراب. يعني حرف الاستفهام bizlerde يكيو غنا ол الهمزة деп сұрақ қойылады. және هل олар біздерде не болады? Harf istifham, екеуі ғана harf istifham. Ал басқалардың барлығы есім болады, яғни асма есім болады. Яғни есім болса, демек оларда иғраб жасалады. Ал екі harf istifhamға иғраб жасалмайды, олар мәбнияни. Ла махалла лаху минал иғраб, яғни иғрабталмайды. Біріншісі әл-хамзату. Наху акатабта дарса, яғни әл-хамзату, яғни нақтылау үшін қойылатын сұрақ. Яғни сен сабағыңды жаздың ба? Яғни нақтылау үшін. Бір нәрсені сұрау үшін емес, яғни біліп алу үшін, бірақ нақтылау үшін. Мысалы, әл-хамзату харфу истифхамин мабниин алал фатх, ла махалла лаху минал иғраб. Демек білуіміз керек. Хамза және әл مبني يكيبده مبني على الفتح لا محل من الإعراب. كتبت فعل ماضي مبني على السكون، التاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، الدرس مفعول به منصوب بالفتحة. يعني قلت نكتة يكنش بزرد حرف بقول هل صرو. هل محمد مجتهد؟ يعني بقول صلايمة، يعني بالوالو اسم حرفه. هل محمد مجتهد؟ يعني محمد جاهد بقى، يعني انطالما ديت. هل حرف استفهام مبني على السكون لا محل له من الإعراب. محمد مرفوع، مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، مجتهد خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. түсінікті. Демек біздерде екі ғана harf бар. Yani жалпы біздерде адауат истифхам деп айтамыз. Оның екеуі harf, ол хамза және хәл. Ал қалғандар бәрі есім болады. Біздерде әл-хамзату және хәл, олар екеуі harf болған себепті мәбни болады. Yani ла махалла лахума минал иғраб. түсінікті. Осы жерден тоқтаймыз.